Karbi ang India ke jok ani ketalon jia phan aparing Hong Kong chalo dipurong sebialong det pialama kenam kacito. Lungsi pi karik krupi ingdeng koya rong kace wayar ni kace kimwa jai make paman pon. O guri KCC entry get along sika cap adim sika pharoke thom entry text scan. Kardom Karbi prime tamalong peniliarun lekte dan birtang ton pen arjikta. Trok sikebra phoang deng India ke jok arni mati independent dia arong aji ketalon jia phan aporing Hong Kong kanchalo. Pining laso arong aji aparman garia long lama ketar jia phan dipurong supia long lama kenan chihungrin tia sonsi theklong. Beha ke klema sai pat hepen areng kilogatum India parisim dera phi 1947 aning khan pai pai krep ho arni areng kilogari deng pen puthot India jok thulo mate independent chelong thulo piningan ke ningkan thok sikebra pho ahem kele thulo det pialong ke thenaya rong aje ka talon jia phan Karbi ngalong ta sona sona jai mek chisik ponlo India ke chok arong aje ansa se aliralon ki pidun jia phan diphuorong supia long jongjong agari along det pialama ka pabon mate ketar jia phan lama ke nam che thorinti Himalaya apusong Karlu kapabat abang pu khorsing terang aling le det pialama namdun alang li det pialama ke namdun pen det pi ke jok arni along asap ardi ka chipidun alam chipaklang phon আপোনাৰ কাইলৈ কেনেকৈ উদযাপন কৰিব ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট ডে আপোনাৰ যেনেকৈ আমাৰ প্ৰত্যেকটো বছৰ যেনেকৈ আমাৰ দেশ পৰা ৰাইজে মানি আছে আমি তেনেকৈ মানিম আৰু এনে আমি বন্ধক কিবা খবৰ পাইছোঁ কিন্তু এনেকুৱা দিনত মানে মই অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে সকলোৱে নিজৰ নিজৰ যোনটো নিয়ম বা আগৰ পৰা যোনটো আমাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে আমি চেলিব্ৰেশ্যন কৰি আছে অলপ নহ'লেও মানে এটলিষ্ট নিজৰ নেশ্যনেল আমাৰ দেশৰ বা আমাৰ এই ফ্লেগৰ অলপ মানে মান সন্মানটো দিলে অলপ ভাল আছিলে Halapu sika kep ingkoi thongkep lapen phokep alama pak sokjora tum pining lama kejor nang sai pusi ning cheparong rinti halapu Karbi sarpimar bangkrehini adilong pen dipurong sbiatwar kasala amota ke claim thekpon long চেলিব্ৰেট কৰি আছে ভাল লাগিছে এইটো ধৰি থকাটো কিমান এইটো আছে 20 টকা এইটো আছে 30 ৰাইজে লৈছে দামটো কিমান দামটো 10 টকা আছে 20 টকা আছে ৰাইজে লৈছে খুব লৈছে Surihinira isi aningkan pai pai ni phai krepri arni lake hamlen arong sibiarlo yok chunghur ing samri ing samdem arni lo halabang soarni Karbianglong kankir kedo kawe vai dakalam ka chini ne dera jok diphupen hamren an kewang bom ahut hamren nangle podok dok tharwi kedok angden nalong pang thek thek the resim kang tang kya datum kateng kheng duna jok elitum kaching honangjir karik krupi ke adimalong aman aprandam juilon alang lia por pepen sai jok je arong ka chewai nanga puthak ningduk si hembang esia tumpen pini ka chikimo ajai make up amon pona birta pherangki hundor kropen birta nang pale karlitang karik krupi ke ilut luntumo ke thek lapen kakurin thek sera bangphi All India Radio Artist Lamarjan Chiparjan Bangphi KCS along ka chipaduk dun pega bangphi langlia po pepen men hembang esia phan ka cheu tekang bubajok non puta korte a chikle bapen adona rabatung ke mikri meglang ningduk ning oi chingtung chari pensi ka chikimo pado ponwer kedam tang suruhini rai sia ningkan pai pai ni phai krepi arni alang li pran kedam nang adim thot sia ningkan wangta ka chikimo pado pon bom pini ka chikimo ajai megalong numbering koi baithalang so LC MLA Rup Singh Teronta Chitong Dun si Ningduk Pen Chikimodun an part of West Karbi District Additional SP Bulin Diorita Adimalong an Palidun si Milur ke Kai Pen Chikimo ইয়াতে এই জেগাখিনিত 2001 চনত এম্বুছ হৈছিলে আৰু তেতিয়া UPDSৰ হাতত কাৰে ক্ৰপি নামৰ 24 বছৰীয়া যুৱতীগৰাকী ইয়াত নিহত হৈছিলে কাৰে ক্ৰপি গায়িকা আছিলে কাৰ্বি গায়িকা আছিলে এক্ট্ৰেছ আছিলে সো আজি তেওঁৰ এই মৃত্যু তিথিত আমি আহিলোঁ তেওঁ পৰিয়াল মানুহ আহিছে তো তেওঁ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিলোঁ লাসি বিলিংজির কারিক ক্রপি খেলং রিয়া ফারমান আজইনে আলি প্রাণ
damnang julo 2001 aningkan rali upai ke rangu penadak di maklong masih pangkek hilik ora song atung pen apran damnang julo sampai mana cerci malong sana kusuna atau bagi men 5 lakh satangka iya mah amban di ponda son lalu tum long tum 5 lakh satangka long iku bangke ini ke social media kado long cingdak pun ke teglong sida ini tum mahin pen ke so ormu satangka 5 lakh satangka bang long dela kedam tang pai ni phai krek thomani den tak hat longmir jeng college managing committee lapen labang swa college apan kelang chariar pu ke deng pona tumpen chipati pi pon si teaching staff lapen non teaching staff atung aphan interview ke ana sai ke pad pona berta pherang ke james milik pen berta nang pale teaching staff lapen non teaching staff atum aphan interview ke ana sai principal bibison rong pi lapen managing committee atum pen patir pi pona long interviewers atum lake AUDC English department HOD Dr Anup Kumar De AUDC assistant professor Geography Department Dr. Atur Kiringti, Thongnobe College Principal Dr. Dhananjoy Narjari, Difu B.Ed College OSD Dr. Lipson Rongpi, Difu Government College Lecturer Ranjit Hansel Apen Dongka Chingthu HS School Assistant Teacher Rimi Rongpi Pia Tumchi Tongdun. Anpart Aluhiaman Pen Karbi Anglong Autonomous Council EM Raju Tisola Pen Korkanti Constituency Anpart Aluhiaman Pen Karbi Anglong Autonomous Council EM Raju Tisola Pen Korkanti Constituency BJP Mondal Committee President Dolo Ingtia Tumda Chetongdun. Korkanti angkang along matenon kang pupon mi longmereng college labang so chengcha prang than bang atung pan interview ki en labang so sai long ni tum kicheng baji kepen non answer mi ni tum dudun lo asi alang len tum ke deng pona sai long ni tum churu par lo lapen labang so a college ke establish pon labang ke li tum churu pon ang kogi li tum Korkanti alukal MAC mate Karbi Anglong Autonomous Council IEM akai Raju tu so kabor ipen mate alang lilong Karbi Anglong ACEM kacirabdun aldi pijot pen kacirabdun pelabang so sai kedeng ponapot ni tumang kicuru parpik athe dongka chingthu mate Korkanti long more than 30,000 so say a population do lasila puson adimolong ja degree college abang ke abe pinlang ihidun pulute dokmukaan kilometer koi thongkep la puson dam nangji lasila puson adi makinang sotalong kang pupon thega bangke ilitum ahawa mate Korkanti long ki ongdung akhai mate arat tum same education ahin ke chingthu rifan warsai long pu pusini litum Bharatiya Janata Party ahin ben same ba Korkanti Mondol committee hoi pen nilin pen aleng tumhan churu parpik la non malam so poraphan biutai mung ton panik sinan Nangli tum check lapin buluka pen kasilang pon chegang hoy palinga mukha hai hoy ingni glong loma longlilang plutang te birta kemido Outdoor Bamboo Industries West Karbi Anglong dongka muka malong nangli tum apor panahok hipin pen humri igno ladak nangli tum check pen kasilang pon sofa set paling hoton dining chair rocking chair lapin mirror tap hai hui long ponikji lassi humri ignon Outdoor Bamboo Industries West Karbi Anglong dongka muka Lanso se kachingi jia phan chingri bia rong dongka muka mati laber ki bia number long humri ignon It's midnight and you're struggling to find a medical store to get a medicine? Nah, it's not a thing to be worried about. Alon Medical Store, the first ever medical store opened by among the Karbi. It's open 24/7 and you would find all kind of medicine over here. And you can also order medicine that are unavailable at the moment. So visit Alon Medical Store opposite Difu Medical College. To know more, contact 936503761 আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ Dihinamo api puthot birta long wang thulo
West Karbi Anglong Duaramla MSC constituency kaparlo Oguria long Karbi Anglong Autonomous Council pen entry tax kapathik pona teng pen passenger bus la pen truck atuma phansika cap anvet sitame kedam tang ningkan ke thom free pen ke Karbi Anglong Autonomous Council get ahem phu mate lease ke enabang phu pen sika pharo ke thoman entry fee donri ke ton mate tax collector atuma phan ahum tina bus la pen truck along kaparang dun toyalam pherangke atum kahumrida mahut kapachini dun abirta pherangke pinchang lang rate pen dutanang pale Ogori KCC get along entry fee sika cap adim sika pharo ke thom an ke endun ke kachepek thipik phan pharo anda society lo la pusona side lang no kapaklem long lok ke manghunu ni alam binong pusi chirok takara thumpen ningje ani siang bong sangti along kero ya dam para phong pharo so seka chehela tangte ningkan ke thom pliang la pusona side lang no ke claim polote ningkan siang bong kwana tangka longji ningkan ke thom pli jong sila posona sai lang no claim lote sika kuti atangka plenji lasi Karbi Anglong Autonomous Council pen ku PC kilang dun dingma puta hadak kedo chirok tokara da tumpen karju pon pado labang soa sai ke claim West Karbi Anglong dongka sarpo amekar lindo khansia so po sim hanse pusi order along amendo lasi la posona sai lang no ke claim ningkan ke thom plian tulo Karbi Anglong Autonomous Council ka charia tum arjulong ledat ma puta chirok tokara da tumpen pherang kya bitung kamruda mohut ningjerenti akhali ma akhali ke wanna khali pharo thom lut gar ke ne la pugram hot pharo thom ke bang hot bang ne lo kan ba ne ladi ai ding lo ma pharo thom ne or de lo phang man dalan ma yon so yon thobak lo pharo thom en ha non ta pharo thom lang ma pharo thom sulmote heri 10 টাকায় পেকটা লব হেৰি অৰ্ডাৰ দিছে আৰু ইয়াতে 300 বলে কেনেকা কোনি কৈছে কোনি অৰ্ডাৰ দিছে এইটো তো গেটৰ ওনাৰ জনে কৈছে 300 টাকা ল'ব কাৰণে গেটৰ হেৰি ওনাৰটো কোনে সিমানছে ক'ত পৰ ঘৰটো ডংকা বুলি জানো কেতিয়া পৰা এইটো 300 চলি আছে এই 300 আপোনাৰ 3-4 বছৰ আগৰ পৰা চলি আছে 3 বছৰ 4 বছৰ যে আমি ইয়াতে বহুবাৰ আমি ইয়াতে তেওঁলোকৰ লগত কথা পতা আমি যত্ন কৰিছিলোঁ যে আমাৰ কাউন্সিল গেটত এখন ট্ৰাকত এখন ডাম্পাৰত আমি 300 টকাকৈ পাৰ ট্ৰিপ দিব লগা হৈছে সেই ধৰি লওক যদিহে আমি এটা দিনত 3 ট্ৰিপ বা 5 ট্ৰিপ লগাই দিলে আমি 1500 ৰুপিছটো আমি ডেইলি দি যাব লাগে তো এইটো এটা বহুত ডাঙৰ এটা আমাৰ এফেক্টেবল হৈছে কাৰণ এইটো ব্যৱসায়টো ইয়াতে যদি পইচাটো বাঢ়ি যায় আমাৰ কাৰণে খুবেই অসুবিধা হৈছে আমি ইয়াতে গম পোৱাৰ মতে ইয়াৰ আগতে যিটো নেকি আমি RTI কৰি পেলাই আমি যিখন নেকি চাৰ্ট কাউন্সিলৰ পৰা লৈছিলোঁ তাৰ প্ৰাইচ ট্ৰেকিংটো যিটো আছিলে সেইটো মতে অনলি 10 ৰুপিছ আছিলে কিন্তু আমি 300 ৰুপিছ বৰ্তমানলৈ আমি পাৰ গাড়ীত আমি উৰি আছোঁ আৰু সেইটো লৈ পেলাই আমাৰ ধৰক আমাৰ ব্যৱসায়ত বিভিন্ন দিশৰ ফালৰ পৰা আমি লষ্টৰ সন্মুখীন হৈছোঁ আমি সকলো যিখিনি ছাপ্লায়াৰ আছোঁ ইয়াতে আমি 300 টকাকৈ দিয়াৰ কাৰণ বাবদ পাৰ ট্ৰিপত দিব লগা হোৱাৰ বাবে আমাৰ ব্যৱসায়ত সাংঘাতিক ধৰণৰ হামফাৰ পৰিছে Karbi Anglong Autonomous Council kacharia bangphu kangwai jiaphan apor nangti bokbom lolasi BJP asong pen koson pen si puthot council kachari thulong jima pura dode sang se pen jakong kache pheranga sai ke claim pon bomma beta pherang ke jasoning hi pen beta nang pale West Karbi Anglong District Constituency sirke balong pen number ke thom chinthong MSC constituency along takawa pran jiaphan bor idun bomlo non hajong umla pher BJP asahema long rubison tiso pen kabacha bhem phupon kisan morcha mayalong BJP asong puson bidi sore pen chenglok solang dwara ratuma phan warsai ki pipon thekjima an part non kerangji council kiligalong ongdung abot kachapalong dun thekjia phan arsik krung pen chingwai pon rinti an part local committee tin along ta kisan metro committee ke seng ponjia phanta sikdang pon tanglo mayalong kisan morcha hin pen ku nu pakla pen spray machine hai huisita me kerona saideng pon mayalong alo hisar po mate district kisan morcha ame phusip Soron Boro, Chinthong BJP Mandal Committee Ame Pujoy Singh Bongrum, Chinthong VDC Chairman Khorsing Sena Chinthong, BJP Mandal Committee Akong Chinbang Rasing Inti Lapen Chinthong BJP Mahila Morcha Ame Phisika Phangchu Pipen Chenglok BJP Kisan Morcha Klembang Phubang Phiatum Chitong Dun. Karbi Prime Time Bangla Pansikang Ton Pegla Domi Thakme Kurwang Thu.